От ударов Асланбека. Хорошо, хорошо. Дальше. Можно продолжать. Нокдаун. Это плюс для Асланбека. Готов, конечно, узбекистанский боксер. Но можно на этой волне. На кураже снова попробовать. Шибек Мункабаев побывал в нокдауне, но все равно чистая победа была 5-0. В его пользу. Надеюсь, что этот нокдаун значительно поможет Асланбеку одержать победу над своим соперником из Узбекистана. Еще раз снова можно было еще один нокдаун начинать. Тамаша мені соққыларын жұмсады бірлет. Мені қазір енді еш шимай ұру керек мені тағы да нокдаун. Енді осыдан кейін бермей көрсін енді қалай болады. Жұдырықтасам деді өзбек жігіті. Көрейік тағы да. Осы ес жидырмай тағы да. Төмпештеп соққан астан мені тағы да бір жақсы соққы өтті. Мені тағы да мені. Жақсылап тұрып сабадан Асланбек Шынбергенов. Ай намысқой жігіт екен. 26 секунд, 25 секунд қалып отыр. Тағы бір нокдаун берсе. Ай мені тамаша мені. Третий. Все, о чем я и говорил, победа Асланбека Шынбергенова, проигрывая по ходу.